na tidro urang gejak mengadu pada Rasulullah. Pu gejak mengadu Rasulullah lun gatin tatat. Lun fakir Rasulullah. Lun sempit ha ekonomi. Sempit ha Rasulullah lun bak le mudib lun. Bak deki titi uro cukup sempit. Lalu antang lapor Rasulullah sempit. Faqala lahu Rasulullah. Lalu gekun bak urunnya Rasulullah. Menyeperle beluah kata rezeki. Idza dakhaltal baita fasallim in kana fihi ahadun. Bak wate kata tahu rumah, ombanta tamang rumah, tabri salim ke urang lam rumah, beri salim. In kana fihi ahadun, menyelam rumah na urang. Kemudian menyahana lam rumah kata mutira urang, beri salim ke lun ke Nabi. Fasallim alayya. Roh Nabi tetapna. Menyahana urang mutira ke Nabi, fasallim alayya. Keban cara atas salam ke Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Nyamban bagi Nabi. Menyahana urang mutira rumah, kun naju assalamu alayka ya Rasulullah. Alian waqra qul huwallahu ahad. Alunyan baca laju kulhu 3 ke Nabi. Baca laju kulhu 3 nyan menyapole beluah rezeki. Nyan urang lapor bunuh. Rupanya ahli kepegah ahli Rasulullah menang. Fa fa'ala rajul zalika. Go kerja tu urang bunuh lagi nya. Umban gua rumah nyan menyana urang la rumah. Go beri salam ke urang la rumah. Lalu go baca kulhu. Kemudian menyahana urang geberi salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alian baca kulhu. Munan ke kerjanya fa adarrallahu alaihi rizqa. Puta-puta geberi oleh Allah gonya rezeki yang hana putu-putu dengan lewat gebacanya sehingga kon ke gonya mantang mutame hatta afada ala jaranihi sehingga geberi ke jiran-jiran gonya ke urang meneh rumah gonya.